Malun semah sauda sombang kapia luliu munara tatahulan ding naung su kanal YouTube YKB berang sangnya. Mengalamonai kita mabasa henge tangu mawu mahi kita masembau su kaliomaneng. Tumba ikau mawu ruata kawasa dadaloing kami tiniak tempo mawu ringaung kasasatianu dudendingang sukanandung elong pebiahengi kami. Terima kasih bau guka kendagu mang tata pe ilelahe kami. Terima kasih lai luliu munara tatahulunding naung suara seini pihak tempo gagali ikau mabu. Bagi kami membasa ore lai dumaring barong henge tangu. Dendingane tahi matai alamate luliu roke omasusi. Takadeang kikui kami wotonge makana timonang henge tangu suara seini. Amin. Medalo mau sentinia tempo. Nirasaga bau bawasang surati Petrus humotong pasal 4 ayat 52 sarang ayat ka pulosione. Tumangunase su ayat ka pulosione. Bawerane kira ini. Kera pia tau mata nasungsara walingu kapulung mawe kerene. Ute kenang koi sireene pempebiah pakatulide. Dingangu mempenarakangu watangengi sire. Sumawu mendariadi sisire. Jamaat ikakanda gumawu nilahe supebawasang binohe susi suara seini memamohe buka surati Petrus na habaru sarung pia sungsara Mariadi su tau sahani sungsara walingu tatuhu orelai pangangimang surwata maning bekerene memamohe buka surati Petrus na habaru aribe kengkaherang tabidau pia hombang Nariadi nakananiang sutoloarang kamene salanune kai pempahulua seikamene batu kawe ne tengka petatahang dingangi Kristus tangu hado sarung kawawantu gi Kristus sembeng ilahe utai kamene sarung be mempahuluas jamata ikakenda gumawu masung sara arosiga sakeng waling utatuhu orelai pangangimang mahane se karengi hangi kite arolai ikite maka hombang patiku ene pesekaku huang pendangeng tawe maka toha metengong kebi ene kai pangangimang ikite hinong maka koak sikite baugu maka petahuana patiku tatumbiage sigesa kahombangeng uwalingu tatuhu ikite sutengong mawu ene kai melelahe u kasa segade lakung pangangimang ikite sumawu ruwata seng nendiadi patiku nengalembo mahole maning sotoloarang patiku tatumbiage sungsara ikite botonge makwa alamate su seningah ikite ku mededorong kuate bo anu mawu ruwata takadea kengu ikite botonge metang kiang tau mata waline arau sendingan ikite dingangu daluase nasuku maning sutoloarang tatumbiaga kusenelai duata tatape daloang tiniak tempo susenalnge orelai sutoloarang tatumbiaga kere ni habaru pebawasang suara ini tadeau suralungu patiku sabarange mawuruwatai ipakawantuge kai kata yang mawuruwata suralungu Yesus Kristus pihak kawasa ringangu hinong bantugang sarang marengu deng mahi kite makalio maneng karima ko mawu balong henge tangu seng nikaringhi kami suara seini maka segade lakung pangangimang orelai tatuhu ikami si kau mawu ku pangangimangi kami mangna tumbuk si kau mau ruwata pengangu balerangi kami suka nandung elong pubawiahi kami gelikeng toga se kapapelesa woi kau mau su tempong ikami memunara su pubawiahi kami takadea keng kami tawe maksunia lu pangangimangi kami su tempong metengong patiku tatumbia gu pubawiahe kaiso ikami tatap memantu ge madalo arengi kau mau sarang karengu dengu amin sarang ini pebawasang binoho susi suara seini abeki ulei like subscribe orelai memahia sutomata waline dingangu mekwa ene kita dengan bahagiang sumunara pelaha baru Injil dingangu YKB
mau mengalamat si kita kebi malum semah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.